Sudang. So yun guys, no, bumalik kami dito guys. So yan, sama natin guys. Wiklaki. Yo. Kuha na ako tatlo. Oh, may tatlo na pala siya Wiklaki. So ako, umuwi ako Wiklaki kasi ano yung bulati namin na ano, nalimutan namin. Pero try natin best natin dito Wiklaki, no. Baka marami tayong huli Wiklaki. Yan, nakatatlo na pala siya Wiklaki, oh. Grabe. Hindi na ano Wiklaki. Sana maganda yung ano natin ng no. Tempo ng panahon, no. Wiklaki, no. Kasi yung last vlog namin Wiklaki puro ulan. Tapos hindi nano yung makakuha namin. Hindi maganda yung video, pero upload pa rin natin yun. Yan Wiklaki, oh. Good size na Wiklaki. Good size na yan. Nope. 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 Hala, laki. Isang palad guys. Isang palad. Yan. Huli na yan. Huli na yan. Lapya. Huli na yan. Fish on. Huli na. Yan guys, ha. Okay na to guys. No, hindi natin pwedeng ano yan. Balik. Baka kakain ulit. Kain muna tayo guys. Baka mabalik tayo sa kakaisip guys. Tuk 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 tuk. Yung ilog to guys, napakalawag to guys. Galing pa dato sa ano, Davao I think. Tapos ganyan. Napakalawag guys. Kaya hindi naubusan ng isda. Pero minsan matumal yung uli guys. Bugs. Yun guys. Yun guys, no. Lipat tayo ng pisto guys. Parang ano guys, yung forever dito guys. So kunti lang yung nahuli natin guys. Baka dun sa kabila huli tayo ng marami, no. Pangulam, pampulutan. Wiklaki, nasan ka na? Hindi nila alam kasi. Hindi nila naririnig. Dito tayo, testingin natin dito mga Wiklaki, no? Kung tutuko ba sila. Paswertihan lang to ito mga Wiklaki. Kasi panagsa lang ako makakasama, no? Kasi may trabaho ako. Boom, panis. Boom, boom, panis, panis. Boom, panis. Loh, mantap no? Mantap. Mantap guys. Yeah. Mantap guys. Sayang hindi makita sa video guys. Yan guys, yan guys. Pang, yan guys, pantat guys. Yan guys, pantat guys. Pakita mo naman. Guys, pantat guys, good size guys. Okay guys. Oops, huwag kang pumalit. Malit pa rin guys. Matarik dito guys, mabangin. Lagi. Good size. Good size. Naku, 2% pa lang pala.
So, yun guys, no? Masyado nang madilim guys. Masyado nang madilim. Guys, no? Masyado nang madilim guys, no? So, kailangan namin umuwi guys. So, yan guys, no? Kunin din guys. Marami guys. So, iwan kung anong gagawin namin dito guys, no? Siguro, benta namin tapos bili namin ng isda ulit. Guys, no? Bye-bye. Ega, tingnan, no? Matarik yan. Matarik yan. Isa pa lang. Way kalaki.